kuko bisanzwe tugarutse kuri Mike muri kumwe na Felix tugaruka tubabwira kubyerekeye Real Madrid kuko mwabibonye mu match ale yakira gikombe c'isi kiko kirakinwa c'ama club twabonye neza yuko Real Madrid yitwaye nabi kuri asiko twari tuyiteze nka timu nkiriya ikomeye ku rwego rw'Iburaya yatwaye ibikombe byinshi bitandukanye ni timu mu bisanzwe itinyitse mu Iburaya rero twatangajwe tubona ara muri tere tubona irikinganya ni timu yahariya muri Arabia Saudite ariko kandi iyo timu ntitwesuzugura ku mpamvu yuko nayo isanzwe yari ifite umutoza mushasha yaravuye muri Inter Domila agasura kandi akagena n'abandi bastare bagiye batandukanye arimo bakulibari n'abandi bagiye batandukanye rero uno munsi mbere ko dusimbira tuvuga ukuntu tuza kubona n'umukino uzoba umeze cyangwa se bizoba byifashe kuno munsi uno munsi bafite match ikomeye cyane iza kugaragaza Xabi Alonso nk'umutoza mushasha uburyo yatwiretse bwa mbere ndetse n'ubu no munsi abantu benshi bariteze kureba urukino rwa Real Madrid rero dusubiye hariya mbere match yagitangira twarabonye neza yuko hagiye habonekamo abakinyi bashasha bakinye hariya muri tere abo bakinyi bashasha harimo Alexandre Arno hakabamo n'undi bita ngo ni Wilson akomoka mu gihugu ca Espagne rero umunyamakuru we wabonye ari nkande muntu witwaye neza hagati y'abariya bajwere babiri urakoze cyane ko mu mwanya muri abo bantu babiri muri abo bakinyi babiri icyo nyovuga Vincent niwe yitwaye neza paraporo ya Alexandre Arno kuko yabikoze neza aratweretse amatravaye yiwe tunarebye ni na Nation yakinye neza muri Espagne cyane kandi arigaragaje cyane yarigaragaje cyane kurusha Alexandre Arno yego ugize neza cyane munyamakuru nanje numva aruko no bivugaho Wilson yabashe kwigaragaza ku ruhande rwiwe go kuzibira kuko asanzwe ari umudefenseur rero ariko kandi na Arno nawe ubwiwe asanzwe ari umudefenseur ariko akunda gusatira ashakisha uburyo atanga amapase y'ibitsindo wanashaka ari n'igihe ashikira imbere akanatsinda ibitsindo rero tugiye kubona imatch ya mbere tubona nkaho yamunaniye eske bizokomeza gutya cyangwa uno munsi ashobora kwisubiraho ukuntu umubona n'ukuntu tubona amatrava yagiye akorara muri Liverpool mu busanzwe amamatch ntasa gashoboka imatch ya mbere ya Al Hilal yaramunaniye ariko ugakunda uyu munsi akaza gukina neza agakosora amafoti cyangwa amaerere yagiye akora mu mukino waheze yego urakoze cyane bwana munyamakuru nuko niko byifashe ariko kandi dusubiye no kumutoza wabo nawe tubona kuko yari match ya mbere atojeje ndetse abasha no kunganya kuko ntitwari tubyiteze nka Real Madrid umutoza rero match ikirangira hari byinshi yagiye agarukaho avuga kuri iriya match yagiye iba kuri uriya munsi rero tugiye tubona ico giye muri iyo match Mbappe ntiyigeze akina rero bakavuga yuko Mbappe amaze iminsi agwaye ari mu bitaro rero ndetse n'uno munsi bivugwa yuko ataza gukina kuboneka muri match y'uno munsi rero ubona uyu mutoza yarakwiriye kugombora kandi Ancelotti cyangwe barihenze ugerageje kureba uburyo ariko arabikoramo musanzwe uyu mutoza mushasha Xabi Alonso ni umutoza mwiza cyane turamwemera cyane nabandi akoze amateka cyane urebye muri Bayern Leverkusen yabashikije kure cyane n'ubu ni umutoza twemera cyane burya bisanzwe aba bakinyi bashasha ba Real baracyafise ikintu kigaragara cyo gutinya nibaramenyera systeme de ariko ndabyizeye ko mu mansi abiri cyangwa atatu ari imbere barashobora kumenyera systeme de yiwe bakabona gushikaho kuri cyo nyine yaragomba ko bashika yego munyamakuru aho nyine ukiraho kurutwa iwe match kirangira yavuze neza yuko je bariko bakina ikimeze cyo kimwe niyo Ancelotti yahora bakiramo aravuga ati rero nta kuntu umutoza yoza ayobora imatch imwe ngo bihite bikunda nkwaza muri systeme de jeu iwe yabayazanye ivyo nivyo nyine yarivuze kuri aho nyine nta kuntu yo cyayinjira nyine
yamakosora amayeri yose ariko nyine kuntu baba bakina niko bamenyerana nyine amagame kuntu biba byifashe. Yego munyamakuru ugize neza cyane, ariko kandi hariya tubona nuko nta mutsimbura barabona Real Madrid wa Toni Kroos. Niyo mpamvu ndetse nk'umuantreneri mushasha waje yarabisabye umugwi wa Real Madrid, aravuga ati nje burya nkeneye kuko mwongurira uwundi mumiri akina neza kakuriya kwa Toni Kroos. Ariko kandi umugwi wa Real Madrid waramwangira avuga ati komeza ukoresha abo ngabo ufite. Haratubona ba Bellingham, ba Chouameni na Kamavinga n'abandi bagiye batandukanye, ariko kandi wibuke yuko Modric nawe ariko aragenda. Rero ico kintu ukivuze iki, ubona mu by'ukuri Toni Kroos ari we atarabona umutsimbura canke ni ibibazo by'uko bataramenyera systeme de jeu. Toni Kroos ni umuhanga cyane, yakoze ibitangaza cyane, atwereka muri rya sezo iheze atweretse nk'ini bitangaza kinye cyane, kandi yerekanye imbaraga ziyo performance aho zigaragara. Umwanya avuye muri Real Madrid habonetse shoke, habonetse hajya mu bakinya bahagati, habonetse kote yiwe itameze neza, ariko twe turavyizeye abakinyi bafite baraba Chouameni ba Kamavinga. Xabi Alonso akomeje kuba entraîner, abakomeje kubashyiramo imbaraga, akabashyiramo akabaheza amantrema menshi. Turavyizeye uko ejo mu minsi iri imbere bashobora nyine gushika ku bintu nyine bikomeye bakaronka ibikombe. Yego ugize neza cyane. Rero nayo makuru ya Real Madrid nuko yari yitwayemo mu match yatangiye, ariko nuno munsi bafite imatch ikomeye cyane. Uno munsi tutaza kubona mu Kylian Mbappe nk'umu ataka wabo akomeye cyane, ariko kandi abandi bajore bose bari bari tayari. Ino match barayikaniye, reka turaza kureba ku mugoroba turebe ukuntu ibintu biza kuba byifashe. Reka dusimbira muri Arsenal tubona neza yuko bashaka gusubiriza cyangwa se Thomas Partey bashaka yuko bumuheza andi masezerano mashasha. Muri amasezerano mashasha rero bashaka kumuheza iwe yabasabye yuko bomwongereza amafaranga. Muri ayo mafaranga rero bariko bashaka kumwongereza iwe ariko ashaka kongereza Arsenal kirayanga. Mu by'ukuri Arsenal ntiyo bikora amakosa kubona ishaka kurekura cyangwa se ishaka kwitesha amahirwe yo kurekura uyu nguyu mu miriyo wabakomeye cyane Thomas Partey. Ariko kandi wibuke yuko bariko bagura uwundi mu miri akomeye cyane avuye hariya muri Espagne, miliye nawe dasanzwe, ariko kandi turabona neza yuko nubwo aje kumusubirira, ariko kandi Thomas Partey yaragikenewe hari ahantu. Rero njewe naza ntekereza yuko uyu muhungu batari kumwitesha kuko bishobora kuzobakoraho. Ura muhungu ino sezo yakoze ibikora inka. Rero mbona yuko Zubimendi bashaka kumusubiriza, atakagombye kumusubiriza muri sezo ya mbere, bari kuza bagakinana cyangwa se uyu muhungu Thomas Partey akabanza kamumenyereza. Ariko impamvu Arsenal dashaka kumusinyisha cyangwa se kumwongera amafaranga nukubera ko babona ijambo rya mbere ni umunyafrika, bari abazungu rukuntu bikunda. Ijambo rigira kabiri nukubera ko amaze kugira imyaka ikuze, kubu ngubu tuvugana amaze gukwiza imyaka 32. Rero ayo niyo makuru ari hariya muri Arsenal. Ariko rero tukiri muri Arsenal kandi tubona yuko bariko bashaka abasatirizi. Muri abo basatirizi bashaka, murabona uno mwaka ushize w'inkino ikintu twagiye tubona Arsenal yabuze umwataka. Ari nayo mpamvu bashaka abataka umwataka uko byo byanga bikunda. Rero tukabona harimo uwo bita Sesko ndetse no bita Carles. Urumva rero abo ngabo hategezwa kuboneka mu umwe, baracyari ko badiringa bareba kuko ari ico ari umwe bosinyisha hagati yabo babiri. Rero ubona Arsenal ari amahitamo meza kumva yuko boshakisha rutayizamu kuko batari basanzwe bamufite. Musanzwe Arsenal muri isezo ishize yarakinye neza kandi twarishimye ko yakinye, ariko ifite amadefo nyine agiye atandukanye. Kuko kuri atake yarimeze neza, ariko abuze umupointer ukomeye ushobora kubafasha. Muri median Thomas nawe yarakinye kandi n'umukinyi twizera, n'umukinyi ufata gatandatu neza kandi twese tukanezerwa. Kuko hari mu bihugu
muri Champions League iheze isezerera Real Madrid yatweretse ubuhanga ku ntafashe mediane yose ya Real Madrid. Icyo nyovuga ko kuri cyo nyovuga ko basaba gushaka ifaranga bagashaka undi pointere ukomeye cyane kugira ayoza kubafasha no mukazoza no mu gutsinda ibitsindo byinshi. Hariya turabona yuko Arsenal ikeneye umwataka kandi iyo ni shwa nziza bagize gushaka umwataka. Rero Arsenal tuzogana tubabwira kuri byerekeye umwataka biye byimbitse ukuntu izo transfer zigiye zihagaze, tuzogora ko tubabwira ukuntu bizaba bihagaze. Rero dusimbira hariya muri Liverpool kuko twabibabwiye mbere umukinyi yamaze gushika muri Liverpool wo bita Witsi avuye hariya muri Leverkusen. Uwo mujweri rero bamuguze amafaranga menshi ndetse ni nawo mujweri wa mbere mu mateka ya Premier League babashije kugura amafaranga nkariya yose. Rero ubona vraiment ari shwa nziza kubona uriya muhungu afite byinshi byo guhindura muri Liverpool. Arafite cyane kandi gacane. Witsi ni umukinyi wigaragaje cyane muri aya masezo abiri ashize. Ira muri Bayern Leverkusen yabashe kubaheza ibikombe, nubwo gusa iyi sezo batatwaye igikombe, ariko muri yandi sezo yashize yatwaye ibikombe kandi yerekanye ubuhanga ubwiwe kandi yerekanye ko yaba bitere muri equipe yabo. Ujya ashite muri Liverpool azoshika nyine akomeze nabona umutoza akamukunda akamuheza umwanya byizeye cyane ko bizoza kugenda neza cyane. Yego ugize neza. Tukiri kuri uyu mujweri nyine turabona yuko hariya arashobora ko kuzokina nimero 10 ku mpamvu zuko yaranarebye n'igihe bariko bakorana cyangwa se bakorana igihe bari kwamushakisha Real Madrid yabonye kuko hariya iyo nimero bitokunda kwa ikinaho, ariyo mpamvu yagize shwa nziza yo kuja gukina muri Liverpool. Rero turebye palmarès yiwe hariya akina hagati kandi n'umujwera agira amatrible kandi ibyo tukunda kubibona cyane ku bajwere bakunda gukina hagati, ndetse n'umujwere dakunda gutakaza imipira mu gihe ayifite, ni n'umujwere ndetse akunda kwakira amapasi ava kuri bagenzi babo. Rero uwo ni umujwere wagiye akora ibintu bikomeye cyane ndetse akanatsinda agatanga n'amapasi, ashobora gukira amapasi pass decisive ndetse akanakira n'ibitsindo. Uyu ni umujure twage tubona muri Leverkusen ndetse ubwa mbere yakinye hara muri Bundesliga yatsinze itimi ikomeye cyane mukeba wabo w'ibihe byose ariwe Bayern Munich ayitsinda igitego kimwe igihe bwa mbere akina hariya. Urumva rero uyu mujweri tiyoroshe cyane akora ibintu bita ama progressive, ariyo ibintu bijanye n'ama pass adashobora gutakaza n'umupira na rimwe. Rero ni umuntu tubona akomeye cyane hara muri Liverpool munyamakuru. Witsi ni umukinyi w'amateka kandi ni umukinyi ukiri umutoya afite imyaka ikiri hasi cyane, aracyakomeza gukina kandi nyine agiye muri Liverpool bakamuheza umwanya. Turabyizeye ko araho azoshika kandi araho azoshitsa Liverpool ku myaka yiwe, kuko turebye hara mu Budage muri Allemagne ni umukinyi bizeye kandi ni umukinyi bazaheza cyane umwanya mu bihugu iyo babakina ibihugu nyine swate ibindi bihugu ku bindi. Ni umukinyi ukiri mutoya kandi ni umukinyi ugifite tuzi ko azoduha umusaruro mu minsi iri imbere. Ya ugize neza cyane munyamakuru. Reka dusimbera muri Man U ariyo Manchester United. Hariya tubona yuko yamaze kugura rutayizamu kandi nawe bari bamubuze cyane ino sezo bita ngo ni Matthias Cunha. Rero uwo Matthias Cunha ari nawe mukinyi bari babuze cyane hariya, bituma ndetse Manchester United ibasha kudaja muri timu zine za mbere zikina muri Premier League ngo zizoje muri Champions League ariyo bita Big Four. Uyu mukinyi rero ubona ari we bari bakeneye cyane hariya muri Manchester United. Mu bisanzwe Matthias Cunha ni umupointere uzi gukina kandi turamwizeye cyane. Yego umuntu ugaragaza impano yiwe cyane. Gusa ariko ivyo nibisabwa ko yosa nyine muri Man U akayifasha kandi mu bisanzwe nawe yose yobaheza umusaruro uko abakinyi bagiye batandukanye. Turabona abantu ni bayivuyemo ari abahanga ariko bashite zira nyine za Real Betis bagaragaje ubuhanga bwabo. Turebe ba Rashford bashite muri Aston Villa nyine nabagaragaza ubuhanga bwayo. Ico cyo two comment wo bukeya nuko Man bashobora kugura mediane
mediane ikomeye cyane, bamara kugura mediane ikomeye cyane bagashaka n'undi mu pointer ufite palmarès uzi gukina, bamubonamo fitire yiwe, icyo bashobora kubaheza. Icyo kintu bamaze kugikosora, turabyizeye cyane iko mu mamanche ari imbere cyangwa mu masezo ari imbere yoshobora kuzoigenda muri Ligue des Champions igaserukira Angleterre. Ya ugize neza cyane kuko muzumva hariya tubona Man U titumenya icyayiteye nimba ari amashetani n'ibindi kujya bita ngo amashetani atukura. Abajoueur isanzwe ifite abajoueur bakomeye cyane. Rashford ni umujoueur yagiye yigaragaza hari muri Aston Villa akomeye cyane, ndetse na ba Sancho Sancho bagiye bigaragaza mu buryo budasanzwe. Mu bisanzwe Man ntiraronka umu entraîneur nyine ubasha ku entraîner neza kugira nyine abaheze isaruro. Hariya nyine muri ya Man bafite abakinyi, ndiyo bafite abakinyi, na abakinyi beza kandi na abakinyi bayisohokamo bakerekana ubuhanga ahandi. Kuko kinyi ari mvuze nyine kaho nyine aro ba Rashford akariho ba Anthony bayivuyemo nyine bagaragaza ubuhanga bwabo. Iho kinyi uvuga nuko batararonka umu-entraîneur abasha kuba-entraîner neza akabaheza formule nyine nziza kuntu bakwiriye gukina kugira nyine baserukira. Mu yandi majambo uvuga yuko batarabona umu-entraîneur uri ku rwego rwa Man U. Rero mugize neza turabashimiye. Rero tuzogaruka tubabwira makuru ku munsi w'ejo, tubabwira uko Real izoba yigenjeje no joro, tuseka tugaruke ndetse na hariya muri Barcelona tubabwire ibifasha ahantu. Turabashimiye, turabakunda. Ciao ciao.